whaelo atu fo i le mamalu le atunu ia mai se fo ia. Ia o auna whaia ia le taulang pai o le misai le asalia le ai mani leo na atu. No o atu i malu le malo ia. Mai a le taulang pai o le misa. Le ai mani leo le ai fo i se me o na tupu. After you leave no patele ya atuno se feido ainga le de ua mafo mai ono se talafo po se li portifo. E na va sala wina le pepale le Samoa opso. Lo va pe mai ai na o atuni malu ali imata mai ta i leo. A fa nga solo sa minga misai la we kale sia do yusu. Ile asana te le ima abisiel suma. E iei ni wha maunianga le li poti lea ona mau atu pe e leise sa. La sa o ni. Ia, whawhitai ai mō le awanoa, loo awanoa e talia tua i lea whesili. Ia, e lea ima se wha mauninga o lea mau sa mai le newspaper. Ia, whailo atu fo i le mamalu le atunu ia mai se fo ia. Ia o auna whaia ia le taulang pai o le misai le asalia le ai mani leo na atu. No o atu i malu le malo ia. Mai a le taulang pai o le misa. Le ai mani leo le ai fo i se me o na tupu. E o fo i lai le ata leo u te maitawina o lo o le newspaper. Ia, le o vai usu lea. E se le lalolangi le amai le ata langona i fo i le whanonoa ia ono le tau valeaina o le ngata i le palemia ia mai se li malu le malo o pe ua a mai le nganga i le li poti le tonu le Samoa Observer i le aso ngafua i le aso toltasi au kuso lua afe luas fulu ia e mai o tangata le alofa i le atunu. Le alofa i le atunu ma le whaingau ia tūmaanga. Ia o le lipoti o vaenga i o lo au maia. Ia o newspaper ne tau ona mai le moni ave i le mamalu le atunu. Ia o maitau atu. O tele a ia tustusinga se ia wha maumaunga se ave le atunu tua inai le ngata i le palemia ma le whainga maloa e mai se fo ia malu le malo ia o lea mau na au mai le ai ma se o tele lopo feme a mai le mau nei ia talu sanga tua i fo i le au whai newspaper le Samoa Observer se a mai ni mea wha maonia ma moi o vaenga ne o lo ave whaita wai le atunu i le mo ima me o te tupu ma le ngasolo ngā o lea au tātou iei le COVID-19 i tū la fono ma le me tau ona pui ai tātou. O lea mai tau atu o nafe mai le newspaper na e le i moa se awa noa e whaafsota iei oi ono e te le i awa noa. Na iei se whaafsota inga pena moa se tūlanga mo se whe au e tau mawhai e whaafsota ai. Ia o ia vaenga o mai tono newspaper whaaftai mo le whesili. O ia vaenga o mai tono newspaper. E le ai ma se moi. E le i ai ma se isi o le vaenga le neo newspaper na awai le taimi lea o le sauninga. Ta ilo iei nei te ua iei se tangata e le i ai e na mae a le sauninga. E koi tiki a toi titi a lua se fulu minute o tala noa i tangata o le au lotu i fafo ma mātu toe. E le ai ma se sina whaapea atu se i whai. O i o le newspaper, se i whaile interview e le ai ma se sina iai. O te li lopo o wheme a mai e mau wha mau nga se o lo a mai tono newspaper. Lo whai tau ele atunu. O e la se psota inga lau sunga patele ma le Samoa Observer talu mai o na palau dole la te ulo minga le. O e longo e ia o atu maluma.
Ia nau talanoa i ai, e ele ta maitai nau talanoa nau telefoni mai ai, tali ai mau fai i ai e wha mole e fautuane. Se i fai wha maunga sa o ave lea tunu. Aua nei ave nei wha maunga pe pelu. E taitai na se ai lea tunu. Ia wa o le tele au nei vai taimi, o tua ina le pāle mia ma le whai ngā mālo. Tua ina ia malu o le mālo, ma la lātou ngā luenga. O lo fai. Ia, ina ia iai wha maunga sa o mai tono le newspaper. Au nei a mai wha maunga se. E taitai se ai lea tunu. Awa o le mea tātou te a mai tono le newspaper lea. E whawhanga ai whanau o le lumana. Awa o le newspaper le nei. Ma wha maunga mai i le tele o newspaper, ma le TV, ma o penga ta wha ilang. O i o lea ia o ina ai whanau o le lumanai. Awa o i o lo fai tau ai ma fai ia la ko research. Ia awa ia mata upo lo whenga. Fai le watu wha ia wha maunga se nei tu tono newspaper. Ia o le a whawhanga se ia whanau le lumanai. A fai o le nganga lea e tamu fai e whaaleanga le mālo i te tonu o le newspaper le nei. Ia o le mefo i lea o le fua e tātou te lulu le taimi le nei. O le fua fo le na o le a fua mai e whanau le lumanai. A fai o le a taitai se ma whanga se whanau ona o wha maumaunga tu singa nei. Tā lo fai sa moa tā lofa. Po o a taitai o le au tātou taitai e ma tau ma fai e fo ia ma tau ma fai ina ia whawhanga a wale lumanai. Ia le e fautua atu ai ia i le sa mo observa ma le taitai se i fai wha maumaunga le lei. Au ai tātou te whai eni wha maumaunga wha apitu tasi mai tu tasi. A ia whai wha maumaunga le lei. I o tausi la fia o le lumanai leo o whanau. Me tātou te whangai le vai teimi le nei ia fua mai le lumanai. Tai ia. A whai tātou te whai wha pēr e whai wha maumaunga se ma tala se whaaleanga ai tai o le tunu. Ia e maise ia li manu le mālo. Ia o le fua fo ili nai tātou te sele ina ili le lumanai.